Odofari team anope memawachi misi minchen jodeze abro. Mizin arane antipat shoshama fezin na yosen fashishomo all the social media platforms do na wonsa bekam. Ende yerusia zafa nsona ebusua ho. Nsona womprekwa. Odofo se ekotu ebusua bi de wehiem. Na ukita epoma mechiacha mpoma a akonkun sedo. Anada ebusua wehiem na se epoma no asese gusi ho akonfront da ho na akonkun bie na ekugina benkum ekugina nimfa na abriwetia butuanim na ashra mechekutu a sikamfutu gum na aboatan bebar ho a woyen sonafo de mebusua na se kwoto ho na menchia hon mama watena ase ana mpanyifo mo ho na ache mo ho na ha mo ho na yadwo na emum chie hon abanesiafo wonfre ye na wonjewodo yeyimbra enso na ebusua wonperekwa abakwasam trede de mebusua wobobaze wa abra obofo bi eno onnam kwayem ohwehwe aboa obofioro kwa na nko oroba na nko ne de menti dakro ohia ne nyanko obofo na ne yanko bombofo ihia no obisa ne senti kura bebe obohunu biara na nkoten na onam na oduma nkoma bombofo kire na hatawa onfon so abo biara obihia no do ama wetum wadan nyimpa na oza na akofi abakwasam trede obofo ye ya nso abo biara nda nyimpa na za no ha ne kasimpan de oduma nkoma bombofo ka kire ne de say osha se do za hato no de soso mboadom no do a onhwe yi na wenku abo biara damada no oye yara ni hinara ye no hwembo dodoara a weja hon ma wokwa na afezi na wa apa aba wa atoba hawo intino oguduru yara na okwa okuhunde oso bi orutwem na ahatawe so nanim nso asen ntobofo ana bombofo ye na adwende obohwehwe insu bi na oza ahatawe za abom onkoto na nwadukro mi insu bi na owohoi oza ahatawe bom na odoso osaidu oye do orichi insunara na ohunde bi se befefefe obi gine nanim akatesia fefew mapa na obofi ni akatesia kufi na ozana ye na ye na chiru da krubi aworofi na honam bai worutukwan oye oshai na nukun na nafui mamenka se mi cho kasa yefri onam de oshaya wade na akatesie ji tum na oni benyini nyine kwatena na onye no womba na azenenti wo frede me ebusua no osho na nanafu nti na nde nsona wo fro hon nsonafo oye osho na nafu na echi no nkofiri tukwa na wokọ chede friend kutu bi si ho na sikafutu ugum na benyin na mba no wosuro ni ntino abreweti ebe eboche no oye na adwene orokwa akafa kutu enti abre oye do orokwa akafa kutu okwa na aboten bi babar kutu yi ho na odini se shomara na aboten ye do oroba abosho no na akunkuna bi osidua shoro obe do oroba show aboten na do oroba pam aboten no na abrewei ni tira anya nkokwa enti aboten so no oso no ma kutu yido nkakara ma woduru fiara na abreweti owi enti womprekwa nsona womprekwa no one na ndem atra wasem ona mpra abrewe pre da obafadam eguziza abefie anase kamfutu ya owokutu miza abefie nti na abrewo no ohwere no nkwa hwera ohwere no nkwa ne hina ekyir no ehene so no foyese oye oshai nane ana abriwetie owi ya wamperekwa na emum odisika zebefie ozeguzi zebefie enti onene nasho se ete nsona oye osho na nana na asafo ane osho na asafo nti nso nafo ena nsona wamperekwa no so no ahyen ye praze de ebe per ara ne yehu ewie papa owom
nsonofo ye sikafo de nsonofo so ye ya hofiofo de damara so ena nsonofo meyinfo mesan misidu de oni ma war papa enti menuanom menanom mejanum nsonofo yi mrichia humde abene siafo wonfre ye yo nti wonje medo ye mbra medawase